Pozdrav YouTube gledalci. U današnjem snimku ću vam objasniti kako da ugasite svoj računar, mislim kako da vam se ugasi vaš računar nakon nekog vremena. Zašto je to dobro? Primjer, skidate neku igricu i dođe vam do 90% skidanje i još vam ostane 10%, a to traje još sat vremena, na primjer. I sad vi morate ići spavati. Onda samo upalite to i onda vam se kompjuter ugasi dok vi spavate. Kako to idete? Idete desni klik, personalize, ako vam je video sam, imate ovdje screen saver, idete tu i uništirate change power settings. Uđete tu, i imate vam change menu the computer sleep. I evo vidite, ovdje imate ovo je za display, za monitor, kada vam se ugasi, to nije bitno. I evo, put the computer sleep, 1 sat. Ja ću staviti evo, za 5 sati da se ugasi kompjuter, save, change, i to je to, možete ići ovdje slobodno x-store ako je to ok, i to je to. Znači, sada će vam se kompjuter ugasiti za 5 sati. Hvala što ste nas gledali, vidimo se u idućem sniku, do tada, lijep pozdrav.